pažnje. S obzirom da je 5 do 12, prema srednjeevropskom vremenu koje je Kristina, učenica, mi rekla, evo ja bih htio da točno krenemo 5 do 12 sa ovom javnozdravstvenom aktivnošću, naravno i iz simboličnog razloga, mada neki učenici ne znaju šta znači 5 do 12, ali evo sad ćemo učiti by the way. Ja vas sve lijepo pozdravljam i zahvaljujem se svima koji su došli da evo prisustvuju ovom obilježavanju Svjetskog dana zdravlja. S obzirom da nam je ovdje predstavnica županije, gospođa Melita Sirovica, pročelnica Ureda za zdravstvo i socijalnu skrb, ja bih molio ipak i nju posebno bi pozdravio i zahvalio se što evo našla vremena da prisustvuje ovom našem obilježavanju. Zahvaljujem se i doktoru Baranjcu što je doveo 3. razred medicinske škole da evo malo omasove ovaj skup, a ovdje su i naši, ajmo to tako reći, stari partneri, ali ne po godinama stari, već po tom partnerstvu iz udruge Keks, koji u roku Keks se biciklima popnu na planinu i ne znam šta sve još kakve druge aktivnosti rade. Poslije u razgovoru naravno to mogu vam sve ispričati. Smisao ove aktivnosti, kao što vidite, ovdje je napisano, dakle da poštovani korisnici, svi oni koji iz bilo kojeg razloga dođu u Zavod za javno zdravstvo, dakle naravno ne samo danas, već i sve ove dane, dok čekaju na pregled, recimo kad dođu na školsku medicinu, roditelji sa djecom koja se pregledavaju za upis u 1. razred osnovne škole ili recimo ako dođu na cijepljenje, kad na epidemiologiju dođu iz nekih drugih razloga, recimo napraviti sanitarnu iskaznicu i slično, da onda dok čekaju iskoriste i evo 5 do 12 krajnje vrijeme da učine nešto za svoje tjelesno zdravlje, što znači da si malo podignu tjelesne kapacitete, a znamo i sami da u zdravom tijelu je zdrav duh, dakle onda brigom o tjelesnom zdravlju će stvoriti dobru podlogu da i mentalno zdravlje, na koje nikako ne smijemo zaboraviti, bude kvalitetnije i bolje. S obzirom da mi surađujemo već od prije na promociji zdrave kvalitetne prehrane i prevenciji debljine sa udrugom Nutricionizam Balans, inače udruga koja je iz Osijeka, a koristi naše prostore u zavodu i daje korisne savjete vezano uz pravilnu prehranu, može napraviti individualni jelovnik za svakog ponaosob, onda smo evo iskoristili i u suradnji sa tom udrugom, dakle ovdje isprintali, naravno ostavljamo svima ko žele da si to uzme, može se koristiti i u nastavi, dakle tehničke škole, 10 savjeta kako održati željenu tjelesnu masu. Evo, ja ne bi dalje dužio sa teoretiziranjem. Sad trebamo jednog dobrovoljca ili dobrovoljku od vas, učenica ili učenika, ko će svečano staviti u promet ovaj naš solni bicikl. Evo, Kršić, Jasmin Kršić. Evo, kak se zove? Jasmin Kršić. Molim da ostane zapisano u analima Zavoda za javno zdravstvo da je učenik Jasmin Kršić pustio u promet sobni bicikl. Izvolite. Bravo, Kršić. Ajde,